too much GH. Many have come and many have gone, but you are a great kankambuka ability, worth being beheld by every optical nerves. That saith the papacy. Keep watching Too Much GH, and you get the best of entertainment, the best of everything you want. My name is Ohima One. Keep watching Too Much GH. It's the best. Keep watching Too Much GH. So the best media school in Ghana there, and Too Much Multimedia College. We say about equipment apapa. A church for our quadruple ewadisium. Any air conditioned room there. About media law, advertising, camera handling, and marketing there. And then location Abeka Free Park Junction. Fanamba ne Guasio, no one casa fre. No more beyond that one. I'm moving Casa Frama. One casa fre. About you. For any adophonum, Mema Obibia Aquabashon con ede eba Too Much GH so Gana Wahala Jumedie and a bray as so say Moson for Munyaba Etes Kappa and then so Mede Ebe Sumunyamisha Mosedane Damunya Ebre Eji Eja Eshe na Ebusia and some Elcoso Ewo May who be Yapa say ye can I and some dear Edit say ye can because one can't no one for ye and for and 2 years what one I just said was a kind Eja a yen and can't Enisa. Now, Enisa, I was your former Bekaya over the weekends, and some people on a bobo a day a buyer, a footballer, a BL watcher, one not just in the fear one or the other a year place or one was Nipanam and was stop, and for a bill coast stretches and cook on the Guno, the Nipa dear, and I just Nipana who could woman over to Chanam a day I share a year in the fridge. Now, the Abebe told Ja a year about a branch here, Louisa will no a cry a day, and no, and I just said, Nam so Emma just and penny for any ebebedi a year and some no echi. Now I was your for me no say Eddie and I just say branch here no and I will forward in Simbia Baba to just saying oh I dream yeah kakran in Simbia just warm my babu boy so and I'm so much as a year papa a year George Dampare so Coco Piemo a year Abyssima Alaska and one much say now one more Eddie she ye egu kwema one more she ye same one more Eddie a year psychiatrist any a year psychologist no ebi a corner say wamakwa boa ama busuafo a ade ato wo mo eni no wo mo etimi afa sa ye free sa trauma no emu na me no wo ka say abrante wadi bone fosam no wakopie mo ewo mental health na mental health on abusua wadwane ade afri wo na wo menya yetimi ehwe wo bi se wo bi atese na adwumu eka no na ye de na kwakopie mo ewo baabi na wonim se nipa no wadi bone fosam se ya yetimi hwe no eja no ema ne nam to the extent so wotimi dwane edi free sa eho ema no eyeye na abusuafo ensam a ebobo ede eba ebinom so efa ye papa IGP na so ye eso eho no dodo na woni se na edwumadi e wose wodi no won hye da endi ni ye ema wo mo ehun ye because obi a wabodam de se wadi eye bone a na ehu be hia se asotwe ese na efata no ye de ebe ma no na abusuafo enu eche no so sofo ayo osofo a che so wodi anka yenim se nka yensem paka adwuma wodi ene se obeboa eye nkofo eyi wo mo afri wo mo ha na be che nkofo ekwan a wo mo de be hunu eye Kristo se de ebe yo mbe fa ne se ne kra no wo ma je nkwan na wo ma bra bo atimi akototen se ne ese na efata no abusuanse se de osofo no wadanu obi a ono ene hwe eye enkrofo preschool man krofo wadanu obi a chese ono na chese oji nkrofo ka se ton ede emomo a won de chese fraud adwuma so for osaye fraud na chese otimu so ye guy ankasa a chese o fraud nkrofo won potem a wono ankasa akwakote eye asore no ewo eye eho na esewani eze ye kan ede echewo na ye free one mo nso so dia Omanya yetimu yenim se nsuo de ye odomankoma ena toni nsuo na wono ani bremu ena wote no na so nkrofo bi a kire se wo mo de wo mo tumi chen ye obo ade na nkasa ma je se nsuo to ne ye kanche ye nyoma emnam so ma je se nsuo ate ni nyina ena nsem akeka ho ena ne ya bo ne bede ayede ba beto eye ya pono eso ne atwensem no sre ene abasa edi ya pim ede bi eye ensem no ehunte hu behia
se won so no wunyi wafide no emfa emfiri eye ahanu musem enti ehu be yin asa wo be share ede ama eye afoforo na wabie mu nso no wamia notification bell no so se de be ya yenya upload videos bia no yetimi ede bi ayeden asomo na so wanya notification e wo phone o laptop anase wo tablet eso na ebusuafo ansa na ye bebo ede era ensem no emu ne ede nkobodidie no ahihye so no na ebiemu no video ana audio ewo ahanu mu achese ye bebo ede afa ekwan a ye abrante Richard metwebuno region ye abrante wodi ewo ewo ho no ekwan a wonam so ede edwane ya manebo no se de ensem no ekoye no ne ba ye de ye papa wono ye ne no ebetwetwe nkomo no achenti mo ye konkotie audio no embrade ba ya to a ensem no eso madam ma enchere bia na akwara no Richard ne papa oba ye nche ha be ka kire se ne ba no o hwe ne be na kakra ni a ase oye niema basabasa onti ase na osusu se ebia na dwenim ka no na mpacho we de mentwa no but daben na papa no ba be ka asase mu kire nananom be ye mfanse ko be bosumi mienu miensani ekobe bosun mienu miensani ma yetu no fo se be ya nka onhwe se obepe ayarese bi edi ama no na ochire mu se I attempt several attempts say odi akra no beko mental clinic ewo sunyane na akra no se de omo kire no obi a ope ball bo animirikatu num ne ade nti obi a ne ho edene ti o se ono nko a ona ni nua no omo ntimi mfa na nko iso nyamwa ma ye kire ne se ne onkohu aprosifo nyame anim okohu aprosifo no ma aprosifo no ma na aprosifo nipa nan se omo meboa na omo mfa na nko madam Roma omo de ko mental clinic ho se de omo kire ne me ade na mini ho bi o omo duru ho no doctor ne ye se ototo na no ne na didi nkomo nom ne ade se bi o doctor for se be okwana be fa so detect se nipa no se bi otisi ana otisi eninti a doctor for no omo ye sa wie no o se omo te hwa de omo hu ya se wasori milika boom na odwane free approach for no nsem entina na asma wo kan se de wo ka se papa no de ene post for de ne call a doctor for no after se papa no be ka kire mo no o hwa edi be na be sen na wotwe ana na wotwe mienu ansa na ode ne kwa na se sen na esiti ankasa obe yete enya asantie no me fa de se ebe na ko be na wotwe mienu ansa na eti se omde na commenta amana wadwane free ho no approach for no dia ne ya ni nkomo bia until say asemisiye asemisiye no na approach for no ye frɛ inspector no ne dwendwene ho ansa no kura na o kire se omo boa se nka omde ne mental beta kura na dwene free omo nsem ma yitu no fo se anye bia no na nka se omo ya attempt se omo besima san akwafa no omo ankofa na asem we asi no koko tie ye no na tese amane boa eba ene se ye Richard the mental health ayede ni koko pie mu e wo no ajai wati chain watete homa wadwane ede eye every one na ebusuafo wo man enti ye serious pa se die bi ekoso anase bibi enkoyie na ye adwin se ye bepe ano pomasibre anase ye behwe amanioma atumi atoto na akwan mu a ekwan ya ye faso a ye so ye nsemu ene ha wa ye nioma no enti e kire se wo man yi just ye serious ye concern about the citizens and also woman no nimpuntu anana ebusuafo ye body era ensem no emu e de na just say me de me papa ye papa Ben Bruce I wono ene dey ye ne no eba abetwetwe enkommodi afa ensem yi ehu eja no akwaba me de bibi abokodi adu no mpa mo ikrom ye da Kristo ase ya sanso e de ahia biem ene empunimpu na ensem a eba every Richard nensem yi ewo no ya doso
just say who dear what kind of cray and a who dear will try a year and drop. Now I wolf one night as they say, one more sorry, one more Emma, one cocoa di a year, who be an uncle ye be and send for time. Now ye day a year at Jumuya, air tagging Quadano said there be a such a send for the intimate and for a moment. Then I bet me I can't edit phone. A quire ye treaty a year man, a no quanson. Yeah, Mitchell for too much and you'll be your hair and a pay. A friend say, a ya nemobo, may casse or my senior quay, and Shana and since in Yama year. Yes, I believe those times na ye must be Susano, Sebe, Okoya Bonnie will be to be favorable, a fee. Nature say discipline or your child say, on our Wakolan, but on my moon, we asset for the nation, for the community. The name then in the name of civilization, nay, and being to know. Your friend is saying, "Obi a protecting a ba sometimes in the wrong way." Akolana born in and say, "Ye cano, not ordinary kukuam, your background you only ho." Or not, we know, just say, media maintain, as I said, need to be uncano. Need to be uncano. Oh, but a year, a dear beer. Well, sex is done. Only sex is done. What's also said, need to mukan. A idea, and say lawyers, no, and normal catcher, go for a catcher, go for so to come. Said it way, yeah, but lesser punishment. And I say, your better baby was one of them, they be out and they're working. But then, the law has to work. Okay. Bonnie, air Bonnie. Say, Unya answer. Dada, Colladin, question, a kuno. A dear, yes, say. Now catch him say never bodama. Abodam sem no empata bonina wudi ye no. Okay. Akola na wu. Won't make us one bodam ti akola na e baba. Oh. And you say na ye father bull by its horns. Now reports be cry patches a big man crab and ho. Eh. Inti abodam sem na fi ehia. Hwe ade we. Is it that politicians and now pastors in the DHD? Make it plain. Me to sabe. Say ni petwetwe ya ni pakunkum ya bai omo hia boja o okay na ina me bi say ade India me abagana na so twetwe ni pa de shape fridge mu enti wa wo ni ni pa wo wu dem ba kwa na so etifie ba kwa oh atwa we na che so wa ya che yeah also you ne susuma na ne honhom na nyame de ma no I tainted with blood enti nyopa ne honhom nyopa ne moja because enye sa ade emi hu say what twetwa nipa ade na che fridge mu na ba bawe so what ton say the nkofo can say big man say heart na oh then you come kire abi aka come kire say nipa no so wu and you got fresh one na oh but oh and na make us sika paint no she say ye di boni kra ye hu apia ye hu na ye atanta de kire I mean hwe ni oh yeah say akola oh ni ania ne say ba akokra de o si na danfo ne papa no say o ye madamfo na wakumi ba na say ka me madamfo de ka me ba ye wo ba na wa hwe ba ni makuno na she fridge mu eno kra o mo hwe ba ko no no hu ye o enti we de police run o mo jai sa wodi bibi ba akua eya ye bibi o ana wo se ne ya ye no ye bibi because e ba ne se na obi a mo hu se wadi bone na chese muntimi fa no kokopie mu e wo ye police station na muntimi enye hwehwemu ana se de se fata no asotwe se fata no mo fa ema no na momo de na adu se mo de na ekọ eye bebi a ye hwe eye adwumu yare se ye ngwangwo hwe na adwuma se wa teaching a wa pe bebi afa no se kronfo bo kro no na se bi shutu no pra ye de ne kọ we hon ma ye de ne kọ doctor wa or you undergado 24 hours so it's not policeman no ojina no okodun so ana and na say or die wow big man na be muniti e be jai boy no hwe yamfa ye nan sifam na yanka say no we won't allow it to be jai no because how him what the tuma or baby nsem so or beke kandin enti beginning na no yamfa to you go say oh we kwa na adwen kwa nye ye keka ko du kwata o ene na adwene nya de ne isi etimi nya ne hwe say bi na ba ba o sex don ade bi na ba no it when immediately no the citizen should rise up hwe enye se etena ho na ade we koso 1 2
Ochina ebeye unua. Ebeye wo ba. Ebeye wo ade we sie sa abodam se no mo ka police service no omo no ma ye the patch say they are not even capable of what of us. Yeah. Because say obi a wedi bone na ye di na ba hospital. Omo zaman na mo say psychiatric. I say ka police who gina 24 hours. Because we say yes. Inti police for no me say na adwumu kan no kwampo na mu ni say de obetimi aye. Obetimi aye. Inti every 6 hours be an on change police no. That is the rule. Okay. Inti na police ni when na akwani gane. Ebi ana ba akuni ye besesa no chese wo ko na chese de obeba na banti exchange ni mu no na. Ekwanti mu hu say ye gu ya wani mas. Inti say outside world no omo tie we ya. Obi a wo under police guard wotimi dwane. Obi a wo kum nipa de na she fridge mu. Na wotimi dwane. Na wo be ka chen say your friend say in terms say it's a police for necessary. Say you hwehwe man na mo go so ahwehwe no because they say what no one can wura. Ye hu no. O da bi e twa mark my words. Ye hu no make catch it. Ye hu no because se nipa da under police guard no to me dwane a. Adam bi na say ye gina e police force who ni say yes psychiatric hospital ho no so ye betimi de so bona bomb because say ye dey omusumu wo securities enti o dwane no obi anso ntimi ehun nurse ni ehun doctor ehun obi ehun Dabi ekwa say police at the suspect echo hospital the duty of the Ghana police service to provide security. Okay. Because obetimi am robber obetimi serial killer. Okay. Wait visa obetimi a dangerous criminal inti no wontimi ka say hospital security ena so mo hwe so ma maybe o say wo say ye de na ba nko ade mo susu mo ye mo boa amane o ma akoye eno ne nsem na me ka no say akwi a emu ye hwem say otumi yira sa otu yira ya na ana say kofa kwaji agire yira duro ne yira ko na say den ne ba ya otumi yira ye oh say nipa neti wo wait me we ngwase o oh when I make you e wa na started minister of interior no mu nya no ne started sakyom oh some of these things we hwe ni yi okay you feel say tra you feel say enye hwe but a bibi because I did when you say how porous our security system is say even under police guard obi betimi adwane enyo na sisi ano crime no committee why na here kwakoso no so ko enti edin mi ama wo mo obi edin penifo so wo mu you say big men e kwa no hwani mu onko eden onko top part say edin a wo dey enti adwuma no ya che we abodam se mu ni mo abodam se mu ni me se na twe da ho e ya de odi yenya ska na wiase de bia me kase ohu obi no edin a hwe ni yie wo so obi ti wodin a no fa plans okay ti e say o bakra wo no na wo hwe no ti wodin a me de ya fa ne ko psychiatric dem because e bia kolot wodin no ni madwon obefa okay so ati ase because we no e ya de a ye de wo no oh say moja ye de wo no because e twa nipa kuma easy o hwe nantwe puku na say ne den na nipa wa fasikan we di twa ne mane enti ba che say ne papa bi ana ne mama bi ku nipa is enu ti na ewura ni mu ana say na wabusuani okay me dey say na me no because that dey we no enya nikan o eye say bibi eso bibim na bibi atimi ya bibi na say obetimi atwe wani kan e bia na onu wi but we no and you be na body pa the people behind you know they must be what unveiled for us to see police service no shouldn't come and tell us say they are not seeing the guy obetimi ku police ni within 1 day no evidence they be make sure say police can stop crime in this country one day. I know what I'm talking about. It is a muka say papa na gira me bambus me ti ase da enye ye because on ya saying Ghana police me so mu a minim say you are capable yeah international world no nyina ni Ghana police ada na beka say suspect adwane odwane saying no na madodo na e ka say yeah in the first place no kana mo mutu ye ne ntwa ye enye say obi a ne che say wadi ewo mutumi ka say na adwumu kana na mo de ne ko hospital say mo kwa kohwehwe na adwum say mo kohwe na ya mpa say obi a wa adwum yare no mo treat ni wi a say we free abodam say no ebeda wa kai say odi boni we enti no wo dia atum na matwe na so say a strategy wo akom use na nkofo hu dabi
ade a mo ye ne nye say ye money dwane a strategy a strategy appear when a strategy da ho because nipa no bebo body no edi no so say ye money dwane nti e was say money dwane nti na che say de bia no ya bone a e koso ne ye ntimi nso anu emfamfiri wo man no because of empanifo a wo sha ase ni nti o man no na make no ba bia e kono ya hwe yi a e ko ba bia e ditch o drive ka na say o ko ditch one so amnam na wo kono hwe ya hwe yi na ya nka no kore ya fa no kwedi ensi o man yi so right from the presidency to the last man on the ground ya fa no kore na ye minim big man bi minim we a o man nkoso because ade we see enenam ye hu de bia obi pe school bi no afro bi minim big man na obi enti ne banya feel ya minim obi na che say ye tro eyi ko university graduates in common be brabon be omom nya first class ni say yes man say your mom Rorszáns your rom Rorszáns na your mom first class yes says for grade enti obeba job field no ade e so ye no ontimi nye oman no ye mpanifo no mudi ani ma say ankomode no kwedi no omde akontompo ene edi wo man ene atimodin because ni bantimu nye din a ontimi kan cham say every 4 years bia we member parliament ti say me maka it money o obi pe insuo anom oni nantwie na no insuo na wo de what is the comfort of parliament house air condition air boguso na wo te ho na ye keka be kanti na every 4 years na ma car ba ko enye timodin ene say ade bi kwa me he said your friend said Abu Gapele obi awakodi ahia billions of cedis ye chi ni tuma ye say so ya ri chairman presidential pardon prison kwakwana kwa for da ho omachi bro no crampo yes afun so ni ntwato so thank you almost need the political class ninti no wanya na okwakomo presidential pardon okay yet your maimo say no nim enti me say metimi edit say 20 million okay me 20 million we are de yan so be hu pani bi me hu pani bi de ye fam ko tum kakra 20 million no gu ho me ba o se me hu ya bi sikani anya bi ni ho enti bisa ho se o man na ye kon sen wo ikofobia for me class bi amom ho me say politics na uza no tricks o even politics okay adenti na obokodam ukodam CCS po hweska ko diye obi ko wia odwan ba ko 20 years otwiri o yare ye prisoners see e go bi otibi so obi mu yare omo de presidential pardon no enu ho Abu Gapele yo ba ye o sresre wona na mo sresre na mu jan say he is not feeling well that's who are I na Mr. Bruce who ni say ewudie de ekoso ye politicians ani asofo a wo bo wo mu di si enchen who ni say yen so how are ye so sikafo mu ewo ye society mu so e kan wo bi enti obi hu ni say okay minya ska dia ebuo beba me hu minya ska dia ye mi pedibre bi amenya who say no so kan wo bi na obi a prese wo benya sika wo mai ya tete kwa asem sebe wako school a ade bi wo ma o glorify no okay but o sebe o say o de car bi kwa krase ade we on bottle so no ba o ba kra ya money so sa na Ghana for beat o say ye illiteracy rate no high enti enkwase asem nyina na so because e ba ne say na ka ba hwa akola wa 25 years no kra Benz penny 4 car no kra obi sa so ya djuma ben osio me browsing na djuma enti na wo for rudi na chi a oni akola ni na se mo jimi akola ni jimi na so na wo jimi no even sorry okwa sorry dem ma wo sika ya ma front row sure ye be ye friends fundraising na ye hwe sika for no omo hwe ba bi sika ni fi o cocaine dealers no ma ba ho no be ya for kese ni abwaji so and God bless you no on inside gu no so na mo say Yakubon e toy ana na ye hwe mpa ye ya hwe mpa ye gu no ye obi kese o be bono de obetiti mo remu di 50 Ghana ba no de na ya kan ya no na Yesu o say Yesu no ye bia no onimieti oyo sa okojina altar na ho ma me no de 2 pence etu mu no o ka che o mo say na for rebon na so nyame ani it doesn't matter how much you are given but the source of your money and how willing you are giving and yes when you binti o the show hwe o the show anyame no o feel
me catch that nkofo ene o ya de a ye ade a ehote wow it's time when am wo me ataye baako many so okay who me respect me and yes me nya entire 10 20 and some do I respect you? No, the respect that I deserve give it to me. Wow sorry dem obehwe pani bi kura no say bi oba onkura S class ntino ya mana kote na kire ya ma young guy bi a okura we abetena anim because of security. Sure. It's right now no in society na ye wom no ya ye ne say sika eruli. Sika no we don't care where it's from. What is it? We don't care. Yes. There was one incident school point Legon. There was this man onya lady B. They be no man lady this guy. O man o miss an out that. Okay. So one day no we no lady guy say o yan coffee. Papa no coffee no ko yi na chi a. One we kuro. E de da na chi na kokomi wom. No catch a lady say on fa na no enter free. Wow, yes. Or ye no, or forcing money or better ya no ye. So master. Yes. When we say papa he no any secret. Oh, Juma ben or ye. Juma ben or ye. Because unya Juma mo bia ye na we dey master. Unya Juma man, e den na master. Enti me ma wade no. E so who say me beti bibia fi ho. Ade na me ba beje. Enye physical, spiritual. Oh, but ye who say ye nim nia ye hwe wi ase obi say odi ade ba ko na organa 14 say me toka na me dan cry dey perform me ho sa me toka wi na nya girls o ye papa panimu so a wasi company ba ko bi awie no nya ka nya girls and your form my san no form ebi mu odi say nya ma kwaso organa nya ma dey bi kwaso e me panifo no kwasa se mo ye o Fravd on say bra o boss now so na nkwa memma Fravd ba ko ka three sam no ikofo yinim na eyo atwa ni makoso oh but ni nyina no stand from the fact say niama say ye as a country na ye holding onto our values no ye holding the bia no eno one say ye na sika na obi kwa to me ko catch any baba say o de nkofo peska no o de unko baby ai o ni no we jomo ye o ntimi nkobusa nipa na che so no so de obi be catch no na che so no so e bi but adenti na nka wo ba wo de na ko school o wie ye o nyame be ye wo benya adwuma onye adwuma kwa ma ne nya bibi se kutu kwa no beto ma ne nton kaka nyame be ye na wo parents no o ka che ne se kona ko pesika bra tiskana me kwa ba no se kwan bia me pa bia se me fe so eti se me kwa papa panimu bia no mabu ni komu na maje ene onti e ma mpanifo omfa viagra okotana no so a owo na ma na wu owu ya no matam ne ba no se sika sika se me kwa scambra eti sanye mo na ye ni ti ama nipa tuma ye den because me hwa me tiase ni economy tiase ma dwen hu a me tiase e de be ba na eco as people. Oh, a different echo as people. Wow. Ye bre, who say enkoye. Ya sha you say adena ye. Enkoye because timemu for those times na ye mama na ti any we na. Ni na afiance. To say no ye asori po ayeko. Asori a na esa nke ho no na ye timi nya tete no. Asori na kra say. Na sisi ye abrantie yi ye ne nsemo anasa de enwoma ekon wo susu se anasa obetimi ehu ni se ya apostifo no ekwan on befa so obetimi e de a chene ni se bi omo bekwa akwafa ye na wofo no ebi because wo mo na edigina mu se wo wadwumu kan de keka wanu tie ma omo sutu anamo se wo mo de ne ko ye ayaresa bia kwa akwahwe na adwumti no yira wa yira na abusuafo no betimi animu bi enti ebetimi ahodi wo mo ana wo de na wo gwen logical thinking no what they are logical say sana keye okay na mi say sana be ya no na because every may catch on authority say ade na ye no enye kwa ye yi na fim ye wo bibi ya samba say yi film no e yi afa e kire okọ ye kwachi obi a logically ni awo ka no e say ke kwachi parents no okay because mo na mo ka say akwana dwemu nye en enu ti na ye den ko psychiatric ba me ka cho en na me no ti say ye chi obi a akwa ye chi obi a guide kwa wan hia ye wu no enti en na mu o ye wu no ye hwehwe no ye wu no na asem na foolish case
Nintibu say and because of how I saw your cases mu case way back near back in the money near so much den afebe kwa ko drum finfin no ano won't one same bim enu nti na master mabunu no na say youth no wo mo ko so edi bone no attitude okay as a people. Your cases be Brian solve here. Unsolved matters. Sure. Unsolved cases. Because me ne wono ye per sensationalism. Ade na bene yen ka na emu na foforo ne asensum. Okay. Obi ani wo check say na enrade na me kan no. Ade na akosie no kre. Waho. Enti ama se say no na ye mra pon na wo ho na kasa no. Problem wo ho. The way I di asem no en too long, too cumbersome. Because enemy in technological world, yeah, we are still in the old age, the old mentality, everything is old. What I say, hey, they be America say laws are bad more American, so laws not more Africa. Africa there is properly we adro. Mabodia. Mabodia. It is no, I guess I get this idea in our court. Oh yeah, you are not Gusian way, you see your Babodia. Or back on because yeah, system here too slow. Into Nipano, a bear holding, a bear with the time na Nipano, ya bear win na assembly cry, I just say, not assembly co baby. I just say, your constitution, your rules, your regulations. Constitution cry, them see a mungu. Hey, men I make a show. Send one year, the attitude of me, and yeah, a time to America cry change you. Okay. America change. Times na your woman no constitution we mwayen me ka de bia the youth no me ka cha mo say ye ko referendum ni ye change constitution mwayen as a mind. Okay. Because IGP way one they appointed. Okay. My penny. CJ Chief Justice one they appointed. Bank of Ghana one they appointed. Good. And nothing na health minister na me see empamo na empamo here. Otimi ko first ka edi no. Because no, I'm serious. Health minister I say I'm na dey no obegina wa na nim ye adubiri no. And nothing na otimi dis ka no. Because then na your friend say systems in place. Yeah, systems in place. Okay. And ka ukoko Bank of Ghana ko baby say why no more tare. Who dis kan kwakwa eden. E no nim say wanya ye be chi nim nti. O ma kwa ego yiska no. And I'm a but because we know presidency, you mark for near proper massa release the money. You will. Okay. So the constitution, you know, as it is there, no, a serving a class of people and serving the masses. Okay. Because constitution is protected only the presidency. The president has absolute power. How can that be? Okay. President to park mobile or no case ye they will. Nobody can hold it. Okay. So kwanya you so you know the right way. The right way. Now who say police dwuma no emu no nkoso no so fraud no e wo ho no so ka ho ebi. You see etini pro epra. Asena arekora. Okay. Etina kasa pro. Because nti America no here. Okwa America. Enu ti na your friend is saying nkofo bi ko black bi a omo ye demonstration. There's always a bad nut in the society. But if the laws are working, the systems are in place, Sanya mano, and to me and drive it. Okay. But only says to say bribe here normal in Ghana. Only say bribe here normal. Yeah. Good. Me wo police station me kura wo ko ma ye de box esi ho. Ye ko je scanner ye de begum. And you na inspector no any o match. I just say your police system no cramp na your security system kwa ye check wo mu because one na the police system no there I collapse. Minim say new one in over be hold it there. Okay. Because institution and your bribe there. How do you become fair? Okay. Sasa mana mitimi esi me bona me bribe wa. How do you become fair? How do you even because when you're fair in running by me taking the law into my own hands and do it. Okay. But say minim say I will get fair trial. Na minim say dia me ye me kwa obi entimi ndi mechi a me ya me careful. But minim say me papa bi ewo sika obi betimi atu ma meti oye nkwasiade hweniesi eso wa yera onyra hospital we tire wa wo twen hey obi say Ghana for hey you do say by next week no obi aref then one
me say asem egosiwe na na so betra say eye papa IGP e wo asem yi hu say bia say ye kan say bia mpanimfo bia titu bi e hya say wo hu ni say obetimi ahwe akwakoduru sam pepe so because say ebra ye yi no dodo na abo na baso ana dodo na e ka say oh wo no de kronfo no so wo hye hakra ni tokromu kra pro be kwakoyi na pie etu hwe issue we ya obetimi akyere ne mema yesem no ya agi a wo mo agi ni die no ne nyoma wa ye panyanu ti no dodo na ebo na baso ebra mo hu se yeyi no ohwa obetimi exhibit such braveness and I say yeah no competent work no obetimi exhibit bi ewo ayiwe mu say politicians and I say penifo bi e na hyase a when him say Dampare is so good Dampare or is so good because we share the track record ono na or the reforms be brave ba police service be brave okay but say we are brave now starting a go against the system you be going against the constitution okay because the way the constitution is formed you know the power lies in the bosom of the president okay or yeah what he pleases ya make out say it is a wo ye bibi na president fa phone massa step down okay you step down it no matter how brilliant you are the way we hear whatever you can move okay because movement is limited by a higher power and nipa no can run so can be before from okay okay so say there be so how do you work it papa no one brilliant person but will he be allowed to work yeah politics yeah obi wa ha NDC MPP we so MPP we NDC will he be allowed to work okay that is the way that's the question but on him say police council no appointed now and for the freedom to work and could be in phone for a girlfriend and say damn you okay I'll mind you and now to me anyway or protect your image but say no why rougher you there's something better also Ghana oh cocaine to me than cocaine our police way custody so to me say it me yeniama and then you make out say who yet say you are going against the person who brought you up you have problems yo ya betwa yensem no eso na ebusuafo ai me kai mo pa ye nwada ye life mo amote ye kase ebo bebeto edwa ye papa Bishop Daniel Kwajo Obi no no ankasa ne papa waka bebie no etese na IIeD no memenda we ya na ekoso ewo Kumase atese wo mo ebehwe na wo mo aye enye no sina atoto atese ye papa Reverend Obofo Krampom agina mu se wo no de atese ye behu ne life and color ewo hon menyo no nkwa na atese wo bam wone ne yire wo mo baba bepie mu ewo ehonu mu ebi atese ene omo baba betai wo mo achi na atese ye papa yi wetimi akwakope nisi a wo de no eba atiasefo asasi yi esu achi krabre na enya no nkwanso so ye di ani ekokopie mu a ewo ebri enso a sofo panyi a ono oda Jericho Church anono me no woka say sofo na akwa Isaac wono nso so ne papa ni mpon wono nso so aka echegu Abraham aduane esiso ono nso so no ebri ewo no mo ebri ahimfie ho na chese no ebeko eso no nso so ye memenda we yenti na ye hye nso sani ebe ya ye mususu mudi mani ebedi eche because too much ye kwakopie mu o na oni say ye twa ne live ede amamode ebeko so wo honum bia free ye we keeping efiada no ekokosi memenda ni nyina no ye di nyina ebeba ababa besom mu nanti mama wani ayeden edi echre na ebusuafo ye to ayensem no eso edi a me ne wo kasai ye sofo bi enwo akwakwakwa edwam sofo a chese wono woda asore anom a wodi edom anim watam dwumade bi asade ato no ho so afa afri asofudie no ono ankasa pedwumade foforo de ato no ho so ama me ne wo kasai nam sa dwumade no entie no ne court etena ase ene wo mo kasa ye na chese wo so won konkon dem 21 years a chese assembly tepa ena ekoso ho na sofo no ni din de Akwezi Robert Awoda Living Fountain Valley Church ano a chese wadupi enkrofo 26 enkrofo 26 ena sofo yi edupi wo mo an amount of 100,000 Ghana cedis
ebiemu nso so na ye movable property ye car enso so eka ye na ekwan asofo yi enam so etimi edupi enkrofo no eniem wokọ wo mo enchen ye enkrofo no wokọ wo mo enchen ye awofo no ena o ahwe wo mo SM se wo ba etifie na wo ba wo pese won ko nursing school enya de se wo nya bi wo ba pese won ko ye teachers training school wo onya kwan military police fire navy any other works na say school se wo omayimu no wo no obenya ekwan e de ama because our links an wo nkrofo am wonya efre wo mo na chese wo mo den etu anamo e de ama mo na wonim se awofo nso so de ne batifie na wo bi beboa na yesika kakra bi na ebi wo betua na odi na wura mu enko ade a na ne wo no so agya tum se o we na je se we de oye ye boafo eno na nam so me nkrofo 26 se sofo yi etimi nya akwanya agigi sika yi ede free wo mo ho na ba ko aje se wo timi je card free no ho krampo ede wo ka kire ye ma me no ese ni kunu ka wa kwakoto no enu ntim ena sa wo hawa wo komu amane a wo komu kwadan na ene nioma ebobo ba ne so no enyina no je se eba eye wo muso nti de hu be yin asem wo de ka no ebeba na kache na nie de hia na wo se wonye no wonye emfa ema na nyina che se ye sofo yi je kai ma me ye hu ka ne enimu biemu emfri sofo no ho aje sofo no aton ka no sofo no bekire mu a ye ka no obi ena awia na abozifo ye dwedwe mu ye hwehwemu kofa mu na che se waton ka no interaction na se transaction e course on jesi ni din ena ewo so ne no na nam so ama me no wo ka say edie wakakopie mu ewo ye aban ya kukuma ya jeli no 21 years na odifo de ugo pe school de ma obi sa ye den wo mu se bi wo on ma sofo bi nom no wo high position wo nkofo bi wo abusuo ma wo mutimi eboa na nsusu wunnim pefe se ade we de wunni ade we de enya de se wo that links that connection na wa de se wudi wutin be di se de mabunu na bokro no mabunu de wa ma sofo nsusu de wo mu ho agimu ebi eden na ekoso e Mr. Ben Bruce odi for ya jeli ni o sefata ebinum si we 21 no krampo di so ye jeli no ka for life dem ni twa masa na so for de na so de o so de o ya so for oh me ya sure oh I am so for na sorry di kura da ho na sorry e wo ho no na che se o ye Fountain Valley Church ai eho ena che se o ye ne suma che se wonam so edi ebu eye enkofo eti se krampo ye nim se wiasefo ebu nkofo na wo mo wonyame mu anke nim se ye dwane abato mo de mo nka mo de nsempa kano na enuama na beje ya baba mu susu mu ye ebu katade a na che se wie ye mra na eye duru na because say wo mo a che se wo mo enye mo be fra ye mpataku nwoma na susu che se nye omo pa omumu no de ye mpataku na susu nwanwoma no na ekura eye wo mo na che se wie ye mra na ye wo mu no akwa asem na no aka o se nyame se we no that table so start here o di fra sorry because ono ani nanka you see eya omonte the word software software we epitome of wisdom and righteousness you can say epitome I say a righteousness adware and I say atenene adware and na adwin mu edo na wo mu na sebe onya software we ya kwase ya oh nia oyeye de bia me ka say sa minimum bi no it's because the laws are not working ekwa wo we unim say oba too much th na ye be interview na unim obia na say o pass answer na we ya you go and learn the boy good ba minim say papa bi na wo ha me ben minim hwe mama ba me ne na mu ana me boa it loss na enya adwuma no ene nipa sunu so awo mu no a ya adwen nya adwuma say why na kwakope school ama papa na wo so be ko ne track record ye say one na wa pe school ama one na wonim ana oyed more GS ana oyed more Ghana police service ana if na wo na what am scammer eh na sika wo tamani wo de ma wo ba no de ye adwuma kenye ana me boa eti ye de betu ye twem se aban adwuma nko na ebe ma ye aban adwuma kwa sika ni ai de tua 1005 o pese wo nye sika Ghana enya aban adwuma 1005 no enyo obi make it 3,000 a day. That 1,500 and the woman.
Oh, and your time, says we recycle your game. Say, baby, a year con. Sa minimum way, may we amount. Obano, or your wet the salter, Obenya baby a salt. Okay. Unless said Obano nim your pesope. Minimum go for right from school age, or say, this is what I want to be. Okay. Met me as a two example. Nana Abba Anamoa. Yes, minimum pa. Okay. School, no so be a journalist. And then living a dream. Sure. What and no practice right from youth, and who said this is what I want to do. It's any cat corners. Now, Banda, some of them don't question security services, and some go for rough. No, no, because the passion, only even Omona Okoye doctor, who don't know about Pania, was all to back now back home. Only my money. Na ye na ko shawo na ye just ye bonica na se say so ko for jam middleman oh na so for we there just say it won't very say we catch obi kwa say minimum bi so for the anka oba o mama mo pa ye ma nyame ya adoma oh the moment I obey say minimum bi no you've taken the place of God, okay, which you should show me say nyame no e bibia say we take say wo na betimi aye. It's even that fundamental belief now we want because of security. What to actually? And I yes you nim nyansa say eh na papa ya was so no betimi aye nti nyame no way. Because me betimi aye dey anka me hia nyame. Okay. Epia minim say metimi aye ni nyame nya owi ase anka me hia nyame. Ba minim say metimi ye nti me hia nyame. E wona nyame person okay. She said ya hu nyame o. Ya dey detective where we want to go. But that's not life. Because yenim baby a ye corner yenim ye no yenim enepe o ocha ye besi minimo epia the next 20 minutes ka say na besi minim debi nye nyame say minim the beginning and then the end ye wu po no onim de oba be enti adenti na ye fa ye kwa na omu di ewenu e so ko chance ade omu afamu buyen what did you go for sika obi kwa akoto ni bibi lord ya brel na wo for so ye jimi do no eno na nka me ba say awo for bibia na e wo say yen fa ye hu enwura mu obi nya ba ya say na che say wo so wo da ne usika wo ya me pa ye jimi hwe oni de bia me say twiti oba some way okay me ne me ma kasa me ka cho mo say me ni a say me ye asaja me yama okay but unya grade B na me nka say because you bibi e di amount emfa it right from beginning e show triple say papa we say do sika obetua but say e bia menya de na me pese me ko e bia Wesley grammar na me nu ho de o ma me ko because me force na ko ho onye san kra nu ho obu ho no ma je say awo for wanya hu say school we na agide e one person ba ko 6,000 10,000 nya F9 in chains eso one person akola na o ma de ko no o just say owia university says so sankotua enti owia adwuma no so adwuma so akotua na so ya ma no na say enye no ana adwuma e bi tua say yemfa wo mo mai enti na akola no failure in life because the principle of hard work and dedication no one chere no enti right from beginning on you say oh me papa betua e yet dem papa betua enti wa relax it o school no cramp no kwa won kosua de nkrofo ejimi no ejimi sa nkrofo no na me masem no because time no over too much okay but say wonim say time na wo no and for specific thing ya your time no what it pepe e bi ni baby a ye di jimi wo unti ya wo for no ye che yamba say wanya ade say ya me so me nye say hwe air contract okay me ne me ma air contract yewe na me yewe ma wo oye na ma nya ma so dada se me ye no anya ma sa na nyame ti o yewe no me yewe ma enti obi ka cho so oba na ntwa na so metimi aya ma ko pesika se ya na wo so akoko pesika na wo so adwembe na wotu wa so mu na wo fo no yes an chom ka wo don't worry about it let's say some police for the chom say I for the report say so for na edu oh e when there's a police for the chom no because wo na kasa wo criminal ofo eye ekata se she bone so what ko bribe no it we say omdu one ka police for the chom eye den na wo nim se papa onye adwuma ebia baby a opesoko no kasa fasika bra na so this kaba there is a wo no ofo ase onko kana na bi
no onko sisi nkofobia fom no mo nje wo ba no oh they say one kesa mu no wo problem Mr. Bambus, who is say, yeah, do na womo, efe womo asofo na enye baabia na was will be a tune na this and I say no be obeba until so ye d for years of na was ye gini because yes of mpo and I just say wutimi say we ya froster we obi a just woni wo do pi e yankofo foguso enti wo de sofo na kata na nim se ne ebe ya wo de ebenya eye de ope na say ye saneti a ansa na yebehu so obi eye sofo na say eye sei no ana say ebe makwan so obi endi eye sofo se ne yenim say nipa na wafa eye ntitiye mu wayese na ne wudi ehunu say nipa yi de oye sofo ba say no obi asori a o ti nyame afre no enam say nyame afre no wunyina obeka cho say nyame afre na wunyina hono enti no che say onu nkwa no friend enti o ka so ye sofo e wo say wundi di prako pe na che say de obeka bia no wonye den na wo say ye ntimemfo ne yehunu fa yes anyoma no eye hu amika binche enra na ye ne prophet Bernadette ya eno ono de no chere sunsun ja osi owo de oye me de nyi sunsun ma say na ye because me nyi sunsun ni what you say ba nya me pa che ne say hwe ye ka say obi ye sofo a uhu na on kasa e bo nim say we sofo okay sofo wanu masem e say eya asem a e di what like abojo eba obi so obi a all high o kasa pe say o ka me da yesu ehu kofo na demons wo mu e den oye o si o tell nsa na demons no e kwa ni onya ahome omo na omo need omo maduane sa eno ne the work of a Christian. You are supposed to bring peace where there's violence and even feed the needy. Here asori as say ye kwa ye hu asori no omo ye no omo primary aim was to feed the poor both spiritually and physically. Okay. Because asori fie pen na e say o say kan no obi tu kwan fi baby a odu baby asori fie no akoda ho and no pa akoda asori fie e be twauti and e be china oti ni ho wow. But asori fie should be what a sanctuary from all the vices of the world, you know. You do one man, you should have peace. But are we having peace there? Okay. People now ye attitude na ye feel say they are the way no omo kasa create the peace. Omo need peace. Nyame ka ta say omo kofo na ye attitude omo ye nim say these are the people who should have peace at their hands, some community peace. Enti nipa no wa who say school now okoi na anye yi. What they say am one ono so ni esunya ni bi say no adwuma mienu na o Ghana. Okay. Ai timi de nyeska asofodie ni politics. Enti sofo no ye nyame bia friend ono ade ni bibi bubom me kwa sorry bi say na ndi ho na sofo no friend me what's your bra you bottom sika mami me hwe no ai me hwe no Wede ya bokro no by the who say me share ring one say bra I saw worry next year me ken my wife 15 years ago oh I for can't uni me catch the guy no me kwa sorry say papa we na say why so for nya so for okay e dey na ekọ asaba yan kancho e dey wonu kosom bosom okay hwe asofo ni nimutia na nia nyame kan ye nia nyame nyeye na wo ya ka som bosom anke because no your friend say punishment about up to the 10th generation about wo na mo maso wo na na mo so sa ye friend wen ko de bia me kan me si nyame na ye hunu na ye feel so wo ya ade a like oye we no o esa no ti o okay na ka sofo e de na ko ka chiro bi se minimo bi fasika bra ya tete wi e de na ko ka se na udini na utimi disika na say one kasa mu no onye ni pa bia osofo da so ye ni na sorry for the new omuni e say wa refa wa hwe di biom yes because usubai ni o usubai as a person that is what you are showing me say who dey e pobo e na wo bo yes enti obi o hon ma wa bo abrabo na anya yie last we ni say me sofo say sofo do nim say Ghana for so dey ejimi oba na o se o me sofo pe na so bi abrase ya kan sem ba ku mienu bi na o dross ye green we ye say na e fa ba miss akria bi wo ho ajoa bi wo mu ba miss ba ko she dross green and I dross red te be fa na je say no anu na sofo ye odi o say na me catch up say sofo bi o your friend say
or what nickname be a ovinyame. Me na make an authority. Say Ricky. Oh, so I think ovinyame. Oh, but when na ye, in Kofwa ya from my say so. And dangerous. Because he said, when you crack pass here, now slow. Now slow. Because I saw them and Kawu so funny or bad now I can't get problem. They say a problem. Oh, a problem. Because I saw funny be wa. Entity yes, don't film. Ninya misura as omunya. And to be on my Bible no only quotation. But I could be a material member some body all can say yes you can be war say Genesis or say day just say basa quotation chronim. Where yes of original TV so kind. Into almost so bore on repeating you say some county. You repeating one or a softful. Funny. Yo, abusia for I say fe no waba be kan yensa nkomodidie na na yeguso no enti subscribe to channel no se wonye ya na mia eye adoma no eso adoma no na wonhia o se de waba waka eche nka adoma no wamia so na wode ato o anka nya edit video bi ana say ye call live na no anse wanya notification wo phone o laptop ana say wo tablet so na no ane say won so wa join na de say adwenche no won so watimi enya kwan de ababa batu edwa na nkomodidie no onso watimi a contribute to it na enche ye nkomo no ye de beba na wie ya enesa na video bi ababa kan ye such as a video no otimi o se nkofo atwa hia che se dom atwa hia na ye dwabo ase na che se ye ekoso na nsuo eto na wo mo hwa je bi ensuo de bese ya de ensuo de che se de how na ebeba na ne enu anu ne start ebru ntwini mu na ne we hurisi ha na ne enu anu ye si ha ne ya pete ye si ha ne ya woso na che se ye kanchia de hu ya ne che se ensuo yi atia enesa na awia ebo na ebusia for Ghana enwon asem de dan da ebi eye de ezi se won te ye de a yenko ne wo yo se video no emfa embra ne ba ya do eye emu esuko. So as you can see, tradition at its best, culture. This is culture. He's commanding the rain to stop. Wow, wow. All of a sudden, wow. Wow. Hey! Wow, 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 wow. Where is he? Where is he? Okay, I have him. Okay. 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 Meow. Meow. Wow. 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 Wow.
proudly Ghanaian. Commanding the rain. Okay, so let's see what happens to the rain. Now let's see what happens to the rain, people. He's pleading with the gods to stop the rain. What happens to the rain? Wow. And the rain? Charlie, the rain they stop. Hey. Hey, like the rain they stop. Allah Allah. Hey! Hey! I said the rain is stop. Challenge your DJ.